Kunomlisa ophumele obala ukuthi usaba ukukhovula wenyanga odume ngelikaBabu Dokotela. Kube sekuvela ukuthi akusiyena yedwa lo mlisa osaba uBabu Dokotela, kodwa kunezinye insizwa nje ezicashile ezimsabayo uBabu Dokotela zibe seyithola ithuba lokuphumela obala. Yazi ukuthi ubathe uyabona ikhona inyanga obani Dr. Khihlelezi obaba Mabalengwe obhuti uBhaka ziningi lezi inyanga zikhona la nezinye ke engakabi dumu kakhulu nezinye igqoka imali nezinye ifaka inyoka ezinye ezamalayithi yinamalathi sengithi amalayithi ezamalathi lezi ezibhula online lapha ebafethu wala niyabona Babu Dokotela hayi ngeke ngithi mangimbuka lo ayimsomo ukuthi iqinizile lo inyanga lo futhi lo akusocwa ngempela uDokotela lo hayi Babu Dokotela isithoma lezi ehlale senza i-interview hlele etafuleni sithi namhlanje sidlani sidla ushizi sidlani hayi ayisaba la nto hayi athi inyanga ngempela.